misinterpretation, misleading alam pen jok radaphan kapumang hu lasong thekdam longo alang ya son tin kanung jalam penapot nilitung mathalo radatung ke mangmuhi pusti tumaki korgodam kidam tang arni nolan kitobom APHC lo ki kroy arat APHC ban ki kroy arat do anke alang li ki thanalam anke lake sik sidul ateng gali ratum chini pame sitame inut bahini akor tetum nangchung dilo non BJP lo ki dobom englo akhetum Congress lo ki do englo akhetum ba prejam a party lo ki do englo akhetum la tum bangke an klar dak de tahi mine la so por sinal tung un an pen klar dak kan ko lambang lambang so lambang uthot than thu sonde me party ku sinang chundu dido la so lam pen posi pin to phan il tum press meet na cho phamo il tum thekdam lo idam tang dak dipu langkung habe auditorium lo hol lo hadak workshop bilo Halo so workshop hu akhai Elvin teron 6 silo puthak alang li rakhan ko bilo tham alang li ninjelo kar biang long along le phelang ke kar biang lo taramas council le ahem phukali lake state sarkar si ahem phu ha british hu india ke udika hu longli phelang ke central government apan ke state government apan si hodai dikang lo itung district ban ke napi dikang ke pusi alang li ninjel sitame lake alang li labang so lam ke ninje lake sik sidu against alam si alang li ninjel Pini itung chinilo sik sidul kupia phansi itung inglo akhe phanagi piloma nakapanong piloma lake itung inglo akhe ki jog wanje phan tribal akhe isa safeguard lake itung phan labangso sik sidul longsi itung longle phelanga jakong do anta dak do lablo sik sidul lake komane inglo so kali der phale ke panong pi kali lo itum inglo akhe phase panong pi longle phelanga jakong itum ke chepen phut thibia jakong district council lo itum hanang pi der lage 6 sidula ro atem paragraph 3 along itum lang dam lo itum thidam lo 6 sidu itum hanang pi nangi pi akinang sok na ajakon ko pipil itum 6 through paragraph 3 pe langdam lo itum instil lo itum langdam lo di district council atum ajakon la hello 6 through pe thona ki pige longle phelang aputhak itum aron islamun district council lo forest aputhak itum ajakong selam itu aron selamun tapos ajakong itu hanang pilu village administration aputhak itu phan aron ke salam ajakong itu hanang pilu canal water irrigation mukha laso puthak aron ke salam dia phan district council phan jakong pilu laso na taxi itu inheritance property kumasti ke cepahen puima kan belong akhiata halai huam aputhak ta itum phan jakong pilu aron ke salam dia phan lapen ke pangri pangdo lapen ke itum social custom aputhak itu man jakong pilu matakan tha longle aputhak jongsi itum aron si salam ajakong itu hanang pidel lo pute itum ke gijok man kalilang ma ba itum le hen pu kalilang ma longle phelang longle halo det lo ke di khel ben longle ke chara plang lo ke along leong sa avelo te akhe duta ali abe
akhirnya do ta long le sa avida along le do ta le lasi pini itung long le putha aron ke salam japan itung phan district council ban chakongan pidelo labang so long le komara phan lo kipipo komara tuno ke japan pupo lapuson ajakong itung han pilu laso aron ke salam jakong itung han pilu forest putha tame itung phan jakong nang pilu itung long le putha landam sinan simple itung chitha nam bote non la kar biang long le itung chingwai ko jela so long le itung long le ke inglo akhe pen akapre kapan ke itung jorda jolong le gift ta pilong le la pen ke itung list ta pilong le itung aron si salam diat lo pun lante itung thir thik the de jima ke long le se jogwan lo pun te itung a det thir tu kali de jima pini arni district council lo la jakong lang pi anang bong iso not aron ta selam de lang hal halo APSC ben ka ke de kan nge nang tum aron selamun la anak ke jakong si tuhan long le ap thak aron ke selam jakong si tuhan ang pi la son ta forest si than nam lo pote la ding pi gi than lo le pun tang te forest ap thak thulong te itum sangti ponon arlong ponon thengpi ponon koila ponon ason pin dak forest ason an ke la so puthak itum aron si salamun pini arni councilong ison dak aron la paragraph 3 ating selam no alam itum ningjel 6 dul ke biong ingdai ong la so posi itum autonomous state itum hangnang po la si autonomous state itum dimang autonomous state itum dimang maradam tha inura muni ki bihe ka kam ki claim pame tek the bang alang li ke the du kam claim the gima biong lang pula biong lang pu ki pu la bang so a ron ga salam de kelang le ku pu si autonomous state la tung ke palong thek po las ni tum chini da alang tum ang hu ben ga autonomous state lam ning je pik sita aning ar loke autonomous state in hilo pik la tum hala halu pini ili tum phan aja ko ngambi ni la puri bida la tum coba tahai pui ni tahai mene de da ko song alang to lang thiklong po kupilo one of the most important features of the sixth schedule is the empowerment of district council to make law district council phan kupilo akom main important features akin tara ability ni pige laki kupilo district council to make law so empowerment and bida people they can make laws on certain specific matter like land, longle putha, forest, canal water, shifting cultivation, village administration, inheritance property, marriage and diverse social custom. La hanya putha karon ke salam jepang itu hanya bil sidul. La da angbong bet isi bakti ni becuno district council itu. Di madalam sina. Alang li longle philang ke lake state si handful itum kali pu alang klar taklam ninjelo sita kima hu thui me bang pini ko pilo ne hamren longe longle philang handful ke district council bu pinyang ko hamren long ni thori le alang li parlin lap kan ni lasi rat phon pamang hu na ne alang li lam the si kan ni ke chok che pe na pot itum kar bi itum inglong khai tum mang hu pu lasi alang li la poson rat phon pamang hu alam man ke ninje di tata bangsi kimi akhela ke constitutional alam pina aron pina alang ni pini ke settlement na jakong ta district council om do budan ngi tholo ke dam ta ni workshop do alang ni ninje ke di settlement jakong itum district council om avi ku salang ngi sa pini bang ko ngi tholo nili tum chinam lo alang ni ninje de pen itum sar jai ka thar pinang alam pekla lo tok sulong pen social media lo press me lo pen la solo me bala tum study lo ta ko pen chini pen pini ke pakla bang ge isi langam ten tum ning samjen lo kar biang lo long ne ke autonomous district se jakong do settlement jakong da ke do bang ke ning samjen lo ne tum ta la poson se rapan thanai la bang tum chidon dun lo sita alangli ke dam tang hut la poson lam pachubai alam ke ne bang ke la ke chok che ki kalam lo lagi pi poselangi la poson lam ke ne ge thangat takali lagi jai katha phan ki bersi jia phan episode party phan kelang ipensile kan je alam lagi lasi jung han kelang sile
jumjung party ke lang select na jo itu maja kong bang han jipi dia lake chokchi pensang claim nang lapen alang li ngit lo lahalo la de isi controversy alam nang do kong lo ta 6 sidul paragraph 20 lawan kar biang lo arat abang ko tin chini pe menengi 6 sidul paragraph 20 lo ke tribal people boleh ke tokali tribal area pusi ke to pusalang tum than aho tribal area pusi to lo alang tum auto ke pale dam kela halo tribal people posonte idum tribal tum ansi dake ahem puye polo stano ke tribal area to posi kiche tum ta dakar biang lo autonomous council lo sapuri kem lo vujjog lo election thro lo aning hang ling alang tum dak do thak lo kem lo posi alang tum bangke alang ni bangke explanation pidam sama tanam sina tribal area buku pihak sih budang lo, tribal buku pihak sih budang lo, tribal buke, kupine inglong hasi budang ma, kupine arlong hasi budang ma, kupine jontu mana thengpi hasi budang ma, kali kedi, tribal buke lagi isi akhe bang kerja, kumar akhe bang lagi budang, haraki inglong akhe hasi budang, hills people hasi budang, tribal buke kimang kuna pelo. Tribe pensi bang, tribe pensi tribal bus bang lo, tribe guna pelo bang, tribe de tribas pensi bang lagi. Ini tu bahwa ancient Roman nahut alam apur kimula nam itu cini po. Tribe tribas pensi tribe manglo tribe pensi tribal bang lagi. Lagi isya ke pan pela so ke inglo ke pensi pulo. Jadi tribal bukan lagi inglo ke pulo, area bukan along riba hawa, inglo ke hawa. Jadi karbiang long lagi inglo ke hawa lagi. Tante, kemudian kumane hem terang hem along lelo de ke tu era pi kumane chohan kumane chokrapati khala bang solong lelong ke chipudunji ke endunji kamiklem da jakong rujima amilo gedi athela ke terang hem along lelo khala solong lelo ke terang hem along lelo tok tanji ma tok tanti gedi ba kumane teron hem tok tanji ma tok tanti gedi to teron hem teron sa hem fulu ke kumane de maning hang tam chipudang lelo ke exactly pinikar biang long ta tribal area puno lagi itumhan 6 months lagi sia pai song paisong sana ingkai pichendo. Jadi tak kira itum siam puli, inglo kira siam pulu. Esela bang solam itu marah tum cina ini lepen. Elvin terus lagi hai matala bang solam abang ke cini pamen aja. Asal kasi Elvin terus lagi hai lepen ala liris sahung dan ninjelo tribal people bukan. Ini sosial media lo jadi betong lah. Akhirnya tum dojo lo nih kita tahu mana po. Ini cini ateng pula. Lasi lakukan apa pemangkunan ini. Tribal lagi siap kai pan kuma kai pan lo, inglo kai pan. Lam, lapen, alang li putholo. Article 244 2 sikithe. Article 244 sub clause 2 sikithe. 6 sidol hanmute. Article 244 sub clause 2 jong si abe polonte 6 sidol ka abe lo. Article 244 sub clause 2 ko pilo to. Napala hato. Ini nampak lah pada Article 244 sub clause 2 pilih betul. Article 244 sub clause 2. The provision of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Dah kau pilih betul, okay? Article 244 sub clause 2 okay? 6th schedule administration akan diklaim dengan kunat lo. Specific adin apa ki jong dah. Nana hafal 62 aja kong kami kian nanti. Halake Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, laswa dia long arlosi la 62 pen kami kian ko. Isi atuar spesifik adin ke paklan dah. Lagi dak lagi India Hong Bidhan masih gitu. Hong Bidhan pen ke 62 ke ada 11 ke sab kita dulu. Adik we are not independent. Itu India harus itu ke, di India harus itu ke itu, mana itu India harus itu kali mah, itu India harus itu kali. Nasi six itu a power pensi, aja kong pensi lah so di no kami kempu. Itu non asam along dia harus itu lo, itu kopi aja kong itu kami kempu kan deh. If there is no six itu, pini six itu ki India orang pulang tunggu ni pini six itu abidnya tu coklat mah. 6 itu remove dana buma pawe dana buma ente. Ini 6 itu aja kong masih EMCM minister nang manggom lo
MP naman bom jong si sik sidu ke hingo sik sidu ke chokchi ingdai ong bolo de sik sidu aja kong pen election thurun de dekno longle phela aja kong council ong sidu ko abang ke itum choro nang ji itum kaching honni Dr. Harvey Indika Tharpi alang ni mana clear do Elvin Taran kani ka ke baseless lagi alang da clear longle phela aja kong itum sidu tapi ni hamre nang kani repeat de lo pini hamre nang ke longle phela aja kong ke council sidu ko ni thali lo ta thang ba ko lang mana ta se Elvin Taran alang li sonda thak amuni karbin long to lang sta alangi long nang ke rat tum chali din nang lai tum chini pa me nang lapen ni tum aku kan yang tunggal halo 125th Constitution Amendment Bill MOS 2021 lapen non amendment kiponji labang so a bill long ni tum pinang anak close bangke pinang anak point bangke itu cidon dende label lagi itu kayak kip pentan itu ke kroy tekil lagi kroy tekil nili non soni sih itu dak nili lah bangso pada middle nili nili cepat number 1 bangkel halo Assam State Election Commission of Council along election kapedo aja kong lapen ke town committee election kapedo aja kong State Election Commission man chota ite dapan ke chokche la pela kini tung totally ni tung chiton nde tung oppose ni tung pen ki bang tujiani la hebe pota kum chisong bomi kupia thilo itu ma jakong council jakong state man chota ite nangi la 6 til kipe phukali lang ma 2012 aprang ke tung council basi tung dak election to under conduct bom loke non kupia polo Assam State Election man chota ite nangi ende intang pik kusi tung chimata itu ma jakong bang man chota bom kantang ali lagi dona tu kar biang lora chini pimeni itu mah tet kibiro no itu langgung prong nang lo cicak ding nang lo aso belong State Election Commission of Han kaduk kami council jakong cipidat makin itu cidon dundek tek ke bang tuyan lalu lapen ke MOS close 2.3 long recap kice tum hanta election ke pithura jakong pida awang pidalo aning hang link itu kar biang ngolu longri ke balong ke alang tung han thoplong free pidalo longri ke chota kali nonanta longri thom ligi bang cerai lasi laso aklos ta ni tum oppose lo aprando oppose lo non da oppose lo ki bang tujiani lo oppose lo ke lapen labang so aklos ke ni tum papi chunong itu macet kena cistongji laken tum cidon den lalu lasi ilitu karbiang larat Elvin Teron akihai kaninjia lamber pot itu manghudu nane itu kradu nane itu 6 dul kopi si pini itu mana ke thanma 6 dul amining hok bia mining ma halasi itu kradu nangil kan jaya ke thara sontin itu mana ke tham pini choklin klata binong pen jaya ke thara lamu sa arjun dung te komane texer non 6 dul potak explanation dung dupik ya langong technology nang itu la bala tumi silam puthwa APSC tumke autonomous ta khanghe 6 sidu se ki handulo 6 sul ke lalu ti lage chinia la ke tak do tanu puri bom lu de lake implement nang ji ason tina jakong be chhar jak nahi pusini dumi ki pu la ben 6 la ben autonomous state ke number 1 la tin li tum APSC tumke bisak se polo dang kaya last MP election manifesto langon number 1 point tum ku pilo do autonomous state apa sak sak dulu masyarakat pemang kunani itu autonomous state hanghi bukan lasi ar phang balang han chuni dilo lapuson kalilia alam men pamang hunane lapen alang tum ninjelo council long le phelaga sontin aron silam po di aron silam lo pulo dela ke gaw apene state apene council of minister long pele nagi article 163 alang itu to bar kamang hulu lagi kedani alang tin daning bangke dokmoka madda ट्रेन से थापन थलो हा घाटी द लिंक itu lagi lero dok muka ni घाटी को ना इसमें रोंग lagi actually lesson masalah itu lapuson rap pemang bang chok di deji nang tumben question condition itu tumben apa tadi
La bijar along eviction aku tak high court pen stay order pan dat nasi thali long le tak lo kusi ini ke tanda pan nasi kusi ko nasi High Court pela stay order ban dera bangke hala bang doning ko rahini gudi Don't care any. doning ko rahini gudi hala doning ko rahini bangke la ke High Court stay order jiwan delo pen para tarikh ani isa de hol gudi tarik 4 tarik sokne hol gudi agos hala doning ko rahini tum han bangke la ke arona ting bala ke pedugok hai stay that boy ta doning ko rahini usi ke dagdi 9000 plus houses lo ke di hal dhoni bikson Rahini. doning ko rahini gudi hala doning ko rahini bangke la ke High Court stay order jiwan delo pen para tarikh ani isa de hol gudi tarik 4 tarik sokne hol gudi agos hala doning ko rahini tum han bangke la ke arona ting bala ke pedugok hai stay that boy ta doning ko rahini usi ke dagdi 9000 plus houses lo ke di hal dhoni bikson te bang ko rahini doning ko rahini masih bang stay order jiwan ke kalau तुम tak dulu ini poli, lapor pen lapor trouble bolte itu mungkin eviction senang pol ke. PGR lam ki lagi jujelo jong se until unless latum jong se eviction se pol nanti. Jujelo pela bang so lam ki ke pat puna pol ke. Athema lake aron rib hendak dulu ke lake tharle back lage. Take tharle hagi